برئیس مصطفی اوزجلیک سروک پارتیا ولات پارێزên Kurdistanê niha li Stûdiya Kurdistan Bîstûçal li Hewlêrê digelmine derbarê bilindragirtina merasîmên rêzgirtin li alayê Pîrozê Kurdistanê ku ev rû li Tirkiye Bakurê Kurdistanê tir merasîm birêve çûn. Keke Mustafa gelek xweşhalim îro tu li Stûdiyê digelme dawî. Gelekî spas tu gelekî bixêratî. Kek Mustafa destpêkê beriya du heftiyan Cenabê Serok Barzanî Merceê Kurdan seredana Bakurê Kurdistanê kir bîra ye. Seredana Cizîra Bûtayê kir. Bi hezarahan hawlatiyan pêşwazî ji Serok Barzanî kir. Gelek pê keyfxweş bûn, gelek pê dilxweş bûbûn. û hezarahan jî îtir derfet nebû bigihne huzûra Cenabê Serok Barzanî. Gelek dilxweş bûn bi hatina Serok Barzanî û keyfawan gelek hatibû bi alayê Kurdistanê dema alayê Kurdistanê li ser milê dije terora Kurdistanê bûn di nava Tirkiyeyê de taybet Kurdên İstanbulê. Caberiya em destpêka yan bijin dest bi gotûbêja xwe bikin li ser merasîmên alaya Pîrozê Kurdistanê li Tirkiye Bakurê Kurdistanê. Ez ê diyariyekê demete. Ev diyariya Kurdistan Bîstûçar e ku alayê Pîrozê Kurdistan Bîstûçar e. Ez ê vê diyarî demete ku mezintirîn diyariye. Dema tu vedgerî çi Tirkiye, çi İstanbulê, evê her çe dewa ala heye lê ev alayê Kurdistan Bîstûçarê Pîroziya Kurdistan Bîstûçarê ye. Di deynete bi bey İstanbulê pêşkişî Kurdên İstanbulê bike. Di her hebî. Spas. Ez vê alaya pîroz bi rastî qîmeta wê gelek hêjaye û spasiya we dikim ku ev qîmeta dayîm ku alayek ew qas bi nirx we teslîm bikiriye. Gelekî sabit. Tu gelekî bixêratî. Kek Mustafa em dest bi gotûbêja xwe bikin îro ne li Kurdistanê, ne li her çar parçeyên Kurdistanê jî. Li hemî cîhanê ew cihên ku Kurd lê hebûne, îtir alaya Pîroza Kurdistanê bi bilind ragirtiye. Li Tirkiye Bakurê Kurdistanê jî merasîm birêve çûn taybet Partiya Welat Parêzên Kurdistanê. Çawa bûn merasîm, çawa derbas bûn, çawa Kurdan pêşwazî yan bijin Kurdistaniyan pêşwazî ji roja alayê Pîrozê Kurdistanê kir. Belê alaya Kurdistanê, roja alaya Kurdistanê li hemû Kurd û Kurdistaniyên cîhanê pîroz ve dibêjim. Alaya Kurdistanê nîşana ked û bedel û têkoşîn û xebata hemû şehîdên Kurdistan û ya gelê me ye û nîşana yekgirtin, hevgirtina û hişmendiya neteweyî Kurdistanî ye. Li ber wê jî em hemû Kurdên cîhanê divê li alaya xwe xwedî derkevin wazîfeyek me neteweyî niştimanî ye. Îro li Amedê, li Mêrdîn, li Batmanê, li Wanê İstanbul. Partiya Parêzên Kurdistanê roja alaya Kurdistanê pîroz kirin û beşdariyên baş hat darxistin pîrozbayî lê li navçeya Qoserê ya Mêrdînê ku teşkilata me Mêrdînê roja alaya Kurdistanê pîroz kir. Hevalên me derketin li ser cedeya Rihayê xwestin bi alayên Kurdistanê li gel gelek welatperwerên Kurd pîroz bikin, polîs müdaxele kir. Bifikirin ki demek ki Türkiye behsa aştiye û çareseriye dike, polîsên Qoserê gotin nabe ku hûn vê alê hildin, gerek hûn aleyê daxin û em nehêlin hûn daxiyaniya bidin, lê hevalên me û welatperwerên Kurd ê li wê derê serê xwe netewandin, alaya Kurdistanê teslîmî polîs nekirin, hildan û serokê teşkîlata partiya me kek nezîr gelerî daxiyaniya partiya me jî xwend paşê çûn li avahiya partiyê jî semîner dan her wiha li Amedê hevalên me semîner dan li Batmanê li Wanê û li İstanbul jî ji aliyê partiya me ve ev roj hat pîroz kirin. Baş kek Mustafa ciddi yani ev alaya ne ala hizbekê ye ne ala aliyekî siyasî ye. Ev alaya milletekê ku zêdetir ji 40 milyon 50 milyonin li ser asa cîhanê ez bêjim zêdetir jî hene. Ev hemî millete vî alayî bi pîroz radigirin. Yani ev eqliyetê şovîniyetê dijî vî alayî heta kengî dê berdewam bîtin. Vî alayî stem ji hiç milletekê nekiriye, ji hiç komalgehekê nekiriye. Yani hemişe yani evên vî alayî bi pîroz radigirin ku Kurd û Kurdistanî ne hemişe dergehê pêkvejiyanê, dergehê hejêkirinê ji bo milletan, ji bo gelan, ji bo welatan vekiriye.
اصل خود دولت ترکیه گلک جارا آلای کردستان وقت فرمی قبول کریه ده پیشوازی جناب سروک رزدار مسعود بارزانی و ریوبرین هرما کردستان ده گلک جارا آلای کردستان قبول کریه ل جارا جی نای حسابه وان وقت ایرو کل قصر ایریشی حواله ما کردن مداخله کردن که ناهلن دولت ترکیه ده دفش به هشمندیه برده دولت ترکیه ده دفش دجایتیا ملت کرد برده آلای کردستان جی نرخه کی هری پیروزی ملت کرد گله کردستانه ده سال 1920 ده خاطی قبول کردن پاشه لچیای آگری خاطی هلدان 1927 ده میدان محبات یا چارچرای وقت آلای پیروز یا کومارا کردستان خاطی هلدان پاشه پیشوا قاضی محمد تسلیم رهبر ملت کرد بارزانی نمر ملنسا بارزانی نمر کریه او گلک پیروز ایرو او آلایا لسر پارلمنت یا حولی ریا کردستان لباده به و ام باور دکن و اف آلا دیل هر چار پرچه کردستان جی تجاریل ارده نکوه حتی که آزادیش با ملت ما پیک بی باشه کاک مصطفى yani یک جه کشیا ترکیه کشیا کردان بوا تو خود زانی اف زیاتر جسده که 100 ساله تر کشه هیا اعتراف به مافین کردان نای کرن یک جوان آلای کردستانه yani آلای کردان و کردستانیانه نهاجی yani روشک چی بویا ل ترکیه الباکوری کردستانه که اوشی پیواشو آشتی همشون پروسه آشتی و چاره سریه اف پیواشو آشتی اف پینگاوین هاتین آویتن حتی نها بدلی کردانه یعنی وحیویک هیا ایتر تمام اف ایشو آزارن چند سالن رابوری ایتر تمام دبن کرجی دیگهن مافی خواه دبن خودی آلای خود ترکیه دا دبن خودی زمانی خواه کلتوری خواه او مافین کو جی کردان هاتین ازافت کرن شویه که گشتی چاوا تماشای پینگاوین آشتیه دیکن دویم تثبیت که بکن نها رایدارن دولت ترکیه حتی نها جبو و پروسه جبو و پروژه کتی بحث کردن دیویژن پروسه به ترور کرنا ترکیه پروسه به ترور کرنا حریمه تو رایداره که دولت ترکیه نگوتی پیواژوی آشتیه پیواژوی چاره سریه آلیه کرداده دم پارتی PKK öcalan jî dibên pêvajoya avakirina civakek demokratîk û aştiyê ye. Hindek aliyê Kurdî pêvajoya çareseriyê. Lê heger em rastiya meselê bêalîl meselê binarin daxuyaniyên dewleta Tirkiye heta niha li tu daxuyaniyê wan de. Ê Erdoganî, ê Baxçelî, ê Wezîrê Xaricî Tirkiye tu derê negotin em ê mafê Kurda bidin. نگوتن همه ملت کرد ناس بکن، همه زمان کردی قبول بکن، پرورده و فرمیبون زمان کردی همه قبول بکن. حتی هند زانن حال مجلس ترکیه کمیسیون هفگرتنا نتوایی براتی و دموکراسی چهاتبو دانین. او پارتین دوی کمیسیونه ده نه راپورین خود پیشکشی سروک مجلس ترکیه دکن. راپور اک پارتی MHP و CHP پارتین اساسی کنها اون یک کلمه بحثا کردان نکن و هر عکسوی دبرا کس نبیجن اما او چار خالن اساسیین قانونا بگهینا ترکیه بگهرن اما پرورده زمان کردی آن فرمیبونا زمان کردی قبول بکن ناسنامه هنکی دی قبول بکن یک کلمه دبرا کس وی خیال جی نکن اوا براستی جیه بالیه دمه که بحثا پیواجویا تکرن جبروی لگور بیجیتن کردو ترک ایتر برانه اما چکان را بگیرین یعنی براتی جی لسر اساسا مافانه ما براتی اگر ماف نبیتن تشتک براتی پیگ و گرین عادتن ما نه نه اف پیواجو بکیجا عالی ام خواهد بشکریا ویدکن دبی اوید چک بیدانین پکک چکی خداتینه شر راوسته ریا خباتین سیاسی سیویل دموکراتیک و معنی ام دویم باشه جبو کردن باکور جی جبو باشور جی جبو روجاوای جی جبو روجلا جی افگلک باشه ام پشکریا ویدکن لی براستی جی تو اماره تو نکو ام بیجن وای پیواجوی آشتی و چاره سریه نرای دارن دولتا ترکیه تنه نها او PKK öcalan dem parti jی داخویانی وان ده بحثا مافین اساسی ملت کرد او مثلا فدرالی قوم فدرالی سرخابون اوتونومی اوندین نالی کی öcalani de beje mesela mafin kültüralijی دبی ایدی برانبر یک وتونه
ev Dem Parti wan jî raporek pêşkêşî komisyona ev ê kirin a meclîsê kirin di vê derê de behsa ew ê nakin ku divê hebûna milletê Kurd qawna bingehîn dibe qebûl kirin divê zimanê Kurdî bifermî heta tişkî gotina gelek ew heye balkêş heye dibêje pirsa Kurd ne li ser bingehê nasandina etnisîteya mafên etnisîteyî li ser mafê hemwelatiyê ew ê tarîf kirin. باشه که Evana bibûrin, evana gelek girîngin. Niha îro ev pêvajiya tê behs kirin, destpêka xwe esas ji bo na Rojavayê Kurdistanê dest pê bûye ku Kurdên Rojavayê Kurdistanê bila statûyekê bi dest nexin an mafekê bi dest bixin û Erdoganî hesabê xwe helbijartina 2028 lê ji aliyê çekdanînê û riya ku siyasetê û demokrasiyê ve başûrê Kurdistanê rehet bibe ew zextên ser Rojavakê bibe baş e. Em piştgiriya lê di aliyê mafê Kurda de heta niha tu kesî behsa mafê Kurda nekiriye. Em jî dibêjin heger em Kurd tamama aliyên Kurdî ê siyasî, sivîl, kesayet em dest bidin hev em ser daxwazên xwe acîl tê niha kar چی دخواست و پرسیاری بکم یعنی که مصطفی گل جاران یعنی گلی جواتی کرن چما هن لحن سیاسی کردی یعنی چما کرد یک دنگ نینه یک گوتار نینه یعنی لباکور کردستان ما چندین لحن سیاسی کردی هنه یعنی حتی هم به هفرهنگ نرونشتینه و خطابک یک دنگی نیه گوتارک یک دنگی نیه لروشاوای کردستانی جی به همان آوایی بیرواتیتن لجیر دست پیشخریا سروک بازانی کنفرانسا یک رزی و یک هلوستی با اگر شاش نبم بریوچو تنه جبو راگاندنه بریوچو تنها حسده لانه دن قبول نکریه یعنی من میوانه که بو بریا چند روزه کانت سالوگرا جنابچونا رژیم بشار اسد لوی دره دگول بحثی وی که دیگه یعنی تنه ما کنفرانس لدار خستیو یک رزی و یک هلوستی مراگاندیه ل دناورو که دا تشتک تونه یعنی بوچی کرد یک دنگ نابیتن بون حالها لترکیه تدرفتک باش هاتیه پیش یعنی کمیسیون هاتیه درست کردن سروکی ترکیه به حزی که سروکی مهب که دجا کرد بو نجات پرز بو نها بحثا مافان دکتن مافین کردان دکتن سروک مهپê rastî behsa mafê Kurda nekiriye divê belkî divê meselê de carna gotûbêj henin û serokê Tirkiye jî behsa mafê Kurda nake divê Tirkiyeyek bê terör heger şer rawestî Tirkiye jî şer rawestîne Tirkiye riya siyasî çareseriyê veke baş e li Rojavayê Kurdistanê em bi xwe piştgiriya vê konferansa Qamişliyê 26 Nîsanê çêbibû em bi rastî ji wek bernamek baş derket û heyetek baş çêbû em piştgiriya wê dikin li Kurd ev problema Kurda ku bêtifaqî an li hev nekirin ew ji dîrokê ve mixabin tê ne li Bakur tenê li Başûr û li Rojava jî û heta radeyekê li Rojla jî ev problem heye îro em dibêjin diyar e ku PKK Öcalan û dewleta Tirkiyeyê di wek mutabaqatek heye ku zimnî yani ji xeynî xweş de xeynî PKK û Dem Partiyê kesî dî daxilî ew ê nekin ku nekin mixatab mutabaqatek wiha heye diyar e lê em dibêjin li Bakurê Kurdistanê aliyên siyasî sivîl û kesayet dikarin ser daxwazên meqûl ên Kurda bên cem hev bibin aliyên Kurdî ji ber wê jî em bangî hemû aliyê Kurda dikin werin ji bo nasnama Kurdî bê qebûl kirin ji bo zimanê Kurdî bê zimanê perwerde zimanê fermî ji bo qedexeyên ser navê Kurdistanê rabe ji bo Tirkiye ew ê peymanekî îmze kirin navneteyî bi cî bîne ji bo va daxwazên esasî em bi milyonan Kurd em dikarin dest bidin hev bila ev bibin terefê Kurdî li pişt derya Öcalan kam nizan çi dibêjin çi dikin nabe ku ew bibin nûnerê 30 milyon Kurdî ne meqûl e bila aliyên Kurdî giş bên cem hev wê gavê em ê mafê hêviyê ji bo Öcalan jî ji bo azadiya wî jî ji bo Demirtaş jî ji bo hemû heftiya jî bixwazin eva divê em bidin pêş lê mafên Kurda divê hemû aliyên Kurdî dest bidin hev bizanibin em ew bibînin niha tîma alîgerên tîma Zaxoyê bû xelata alîgerê herî baş ji aliyê Fîfayê wergirt ji ber çi wergirt ji ber piştgiriya hemû Kurdên cîhanê Kurdên her çar perçeyê Kurdistanê bû dema Kobanê pêşmerge ji başûrê Kurdistanê hat Bakur ji Bakur derbasî Rojava bû temama Kurdên cîhanê yekdeng bûn em bawer dikin ku îro roja alaya Kurdistanê ye heger Kurd yekgirtî bin riya serkeftinê vedibin Tom hêvî dikin li Bakurê Kurdistanê jî ev rê vebe li Başûr jî û li perçeyên jî
هر بجید برس مصطفى اوزجلیک سروک پارتیا ولات پارێزên Kurdistanê li stüdyo tu digelme bo gelekî spas xoşhal bûm. Spasiya Her wat. bijît.